Maundu ma uiti na uthukumi ungi sibitalini munene wa Masaku level 5 ni maungamie byo itina wa matakitali na athukumi angi ma sibitali isu kukomea wia maiteta yulu wa kuselewa misala bamwena amwe kutilwa misala na angi kwe maukwata mauti yomo uyo kakabindani kala gavana wa county ya Masaku kwe muthanyani wa iyo umisie mwamulo wa kungamua kwa misala ya kimaza cha shilingi milioni 430 na nyanya ya athukumi amwe ala ndibisyo si na mokulo na ende Daniel Mongela ni wamino kililia ngewaisu na niyo sibitali ni munene wa Machakos level 5 tode na munene nukatale twa munwa asialia mbinge kwa uwa vina sisio manondo tweka we awau maithina nangi kwikala muisioni wa uchiwa ni mathayu itina wa matakitali na atethesia mo kutangasa mukomo vala mewetakana uyo kaitina wa gavana wa county ya Masaku wetakana nukuweta mautio na kwitha ende na uselesia misala ya miili kiatianisyo numire kimani mwaitwa nako mieba au mete bau babisenge akuna bisengi twino no songeo tukamanya kana mwitu no koitwa twiwa tukatenzia atekata tumwije muongo tumwenuje na mbele ya kulia wabina okay anene ya wasu ethani mathina mena ndagitali matatuliwe ethani ni mukomo wa mayipa wa musala maibo musala nikenda wisie ithi ano awawi megara ni matetheka nengo kwalia mheshimiwa wa bina ndeti patonekana tuivikawo ne kwacha ethe aivete athukumi non ethe aivete matakitali nondo bena thina munene baba hospitalo wa Masaku jeno ando onde akini alama nasalini matiwa maende no siwa siana tawavelonika wa mwanzia ni basi hospitali no kitosia na pena mathina maingi wa bina tawe mondo moka mama mena thina mwingi nundu athaisia na ila ciena salesi abute wasienoke asiebute waingi ona ite ciena mathina akana angi matemi wo witho mundu wa abute waenuke na ndo asu maina mbosia iwe makamanyika kana bia thawone nzeo na usu mathina nundu bekana ke nuka nyenuka kana ke kasio lakini nundu ke na mathina wende sige na mathina mau saingi ke uthio wethile ke yo kana kato no survive kaito no survive ko wabina sisi wose mwana wa mituki matakitali masioke uyani ene nthi undu umwe na wa umo ala mekomete sibitali ni una alama lasimika kwinuka mataminite kuitwa ni maelesekana ni maende na utua ni undu maelesekana aingimo na muno ala meavinyiwa ni waume mwisoni wa utiwa ni mathayu na ingimo kuendea no nyama muno ni chalia memisini maenda gavana wa county no ya Masaku mavete ande kweno na kuthukuma undu na athanite ivindani ya siasa maiwetakana ona mwitu ala meiva kuvikutetheka ni metha maivetwa sibitali ni undu mwana andu angi ala meavinyie muno ni wau na kuma kwa chanukie ndineza kuona uiti wibo na ni wale kwe muwu wakwa ndatono kina andatona kwinenga liu na ni wale ngamande uiti bandu bangi pala ndina mbesa na ndina ona ndina kindu ndona kumukua oyu ona ki wheelchair ndiona ndiye zindona kwikata nikana nono tethio imbiki yabu nikata tani mwene ndi na tani mundu wa county ya Masaku kwangaku wabina ndeti oselele kindu kinundu ni wona osie kibila ki okina mathina lo unethiie mbiki yabu oke akulie mundu wa Masaku atonothethe kata onogyovo kwa na mwene kivila wa ngwatinio ya kutetea mavata mama takitali KMPDU Dr. Charles Okumu ni walesekana maisa na maikesa kwetekela kusioka uyani mthinosu wa misala utathinikiwe maikule gavana wa kaunti no ya Masaku isengi uneni wake yulwa mauti yomo hii unajua sasa wafanyikazi wa kaunti ya jalipwa mshahara hii ya Oktoba na imeleta shida kubwa sana. Sasa wanaongea maneno ya mshahara, wanaongea maneno ya extraneous allowance, wanaongea ya watu wako study leave. Unajua mtu hata akiwa study leave anaendanga kutrain na ana train ya kuje better back to the county akiwa na more skills. Sasa governor naye anasema wenye wako study leave mshahara itolewe, anasema extraneous allowance ya kila mtu itolewe, kuna ghost workers. So sisi tunasema kama kuna ghost workers sio sisi, ni watu wengine. Sisi hatujui hao ghost workers, sio sisi because sisi tunafanya kazi. So sasa kuna total shutdown level 5, kuna total shutdown Kangundo. Imepick slowly Kangundo but level 5 hakuna daktari, hakuna nurse, hakuna clinic officer hapo kazi. Lipe watu na walipe na extraneous, hata mtu wako study leave alipo.
kwa sababu mtu anaenda kusoma, mtu anakuja kusaidia county. Kuna sababu healthcare worker kuna extraneous allowance. Sasa unajua governor ni kama she was misadvised, and tumeongea na yeye na tunaona ni kama she was misadvised. She has the goodwill, we want to work together, she wants to work with us, but there's some people who are misadvising the governor. Kwa ivinda ya sa maundu ma uiti ba kaunti ya Masaku methi mena thina muno vala ene nthi yumaende na kulia gavana wa kaunti ino ya Masaku kumantha usungi wa kutua nikienda kuikithikana thino na ntheko ino ndinaendeea na ukusiwa. Daniel Mwonkela, Utongoi TV, kumuvanza wa sibitali muno wa Machakos level 5 ulai katikati wa musi wa Masaku.